Salibonani lonke libukele ngalesi sikhathi linjani sapho lweZimbabwe labanye bonke abangani bethu. I'm so happy South Africans are watching this show. Thank you very much. Siyabonga abantu base South Africa lithi liyathanda lo hlelo but woza nalo eMzansi. Sebakhulu eBotswana khona ngale. Thank you so much. AmaZimbabweans all over the world. Labo bonke ke abangabakhwenyana bethu siyakwazi abanye odadewethu bende kumaNigeria siyazi baba translate la. Yeah, thank you very much. Siyalibonga kakhulu ngokuthi ke lilalele lesupport. Kama ngeze cheers bana hamba lo Machele lo Klein ukhona apha ke umfana ogeza ngochapho. Abuke ke bahlala bebuza ukuthi ke why singamchange. Kafuni wawaphuma kodwa kunamuntu kafuni ngani kulezi suku. I don't know umbe sekhonjiwe. Yeah, sibala ke singakhohlwa sanda ukuthi lineli khona lapha namhlanje. Siqeda lo hlelo. Ngiyaphuma la studio ngingene kwesi studio sikhuluma lo Magwaza. Lamazi umhlaba ethu uMagwaza ubi interview uMagwaza. Echallenge ngoma zakhe. So lingabaleki after this show, okay? Sengiphethe vela ke uWalter Chuma umqalisisi namhlanje. Walter Chuma uthi yena thisa kwakumnyaka ka1994. Lapho ke ngithandana le ntombi enhle uthi ngitholakele Ncube. Tholakele uthando lwethu belitshisa umagama. Lami ngisebenza umsebenzi omuhle ngiqede apprentice yami railways. Ngasuka ngaye wanke sihamba sonke saya Victoria Falls. Sathanda ke ukuthi sibhode ngomhlaba sibona. Sahamba saya engage ngesikhathi seValentine. Sangeja ukuthi sithandane ukuthi sofa silahlane. Sasivumela umnyaka ka1995 ngoApril Easter zochata. Sasuka ke lo Mancube wami ke sangena indlela silubhekise kwele South Africa kuyavakacha. Umalume behlala eJoburg. Sahamba ke via Plumtree border post sangena kwele Botswana. Sithe sesikhona ngale South African side eRustenburg. Saba involved with accident. Angikwazi ukwenzakalayo. Mina ngavuka ngisesibhedlela ngicwele ngifakwe into ama drips. Ngilimele kakhulu. Unyawo vele luqhamukile kubana ke ngagcina sengiamputa. Ngakhitshwa ke unyawo. Kuthe ngiphapha kwathiwa sengilensuku ezintathu sesibhedlela. Ngabuza ukuthi ungabe utholakele. Ngabona nje amanesi ukuthi kukhona abangitshela ukuthi ke utholakele wafa engozini khonapho ku-extend. Wafa abantu ababili. Manje uthi ngitshane le mota ke ikhombi. Umsakazi walahleka kanjalo ke intombi engiyithandayo. Kwakumhla ka-13 November 1994. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ke umkhumbula. Ngihlalile iminyaka eminingi ngize ngahlala nomnyeke womfazi engilaye. Kodwa ke ngibona ngani utholakele uyabejabula nxa ngilala umama ngoba isikhathi ngiyamphupha ebobotheka. Ngingazi njalo yimi ke Walter Chuma sempala ke ngise Cape Town. Ngicela njalo ingoma zakhe Dube The Way It Is mawungayithola. Nazi ngoba lakhe Dube The Way It Is. What you want,
Lucky Dube ngoma sithi the wait is there. Usizo onganani Walter Chuma walahlekelwa ke ngitholakele Ncube Rustenburg khona ngale kule South Africa besabona ke umfowabo car accident. Yayi kunzima lahlelwa umuntu omthandayo. Luhlelo ngisakhumbula ibinjani Valentine kini lonke ke baningi ke abareceive ama present amaningi esiwathole lapha ke undodo othiwa nguJoe receive ama present ebantwini bayi5 ihambela incwadi engiphethe evela ke kuCynthia T. Cynthia T ngiyakubingelela ke namhlanje sibone Cynthia T uthi kunjani ke Chisa ngibhala ke mina ngumnyaka ka2009 ngangithandana ke labantu ababili kanti kulomunye futhi njalo wayengikhombisa engangimthanda omnye ke nguTrevor Ndlovu omnye ke nguJabi ngangilawo labo babili kanti kwakulomnye wayengithanda kakhulu ke wayesengifuna ngaba tempted ukubana ke ngithandane labo bonke ngifihlile ebantwini ngangidlala igame yami kamnandi ngoba I didn't even tell any of my friends. At one time I was two timing the two ngilala labo vele ke ngisenza amazopa ngoba umunye ngabona ukuthi ngakubonakele ngihle ngiqamba manga ukuthi ke ngiyagula ungani sengingena ke esikhathini so ngisesaba ukuthi uza ngizwe ukuthi ngike ngalala lomunye kwasogcina ke buya le ndoda eyabe ngoDisemba mhla ka31 lapho sasigida kwenye night club koBulawayo lo bhoti ke wangihawukela wathi usebenza eCanada ngase nginika ama numbers akhombana ubhoti lo ke kade uzangichaya surprise kwathi ngo2010 wabuya ngoFebruary isikhathi seValentine engangitshelanga khonapho ke laba babili ke uTrevor noJabi lawo ke bethenga ama present uTrevor wahlathi siya qeda ke iValentine yethu ke ngase follows uJabi wena obukhwele la esithi ke uyabe lami ngingakwazi ukuthi ke indoda le eCanada ngithanda ngomagama iyabe sibuyile uthe buyile ke eCanada wafika wangijuma engiphathele izinto sengilungiselela ukuthi ngiphume ngihambe siye Victoria Falls ngacela sengimfonela ke uTrevor ubana ke uAuntie kasekho ekhaya ngoba ngase ngibone ijaga leCanada elali buye lezinto ezimnandi la ngithengela amafoni mina ke ngomunye oqala obamba amafoni amatsha lawo ke awesikhiweni ngoba ngangila amafoni esithi ngondorindori wanthanda lo jaga kanti amakhelwane bangibonile ukuthi ngihambe lobani ngemota ngangikhona kodwa sasicatshile khona lapha eMatopo ngithe ngiphenduka ke uTrevor ekhona uTrevor wala lo bhodilwana balimazana ke kuthi kunjalo ke uJabi wayizwa le ndaba wabuya zochaya mina bengayindanga umsazi bengivunyela ukuthi ngithanda nabantu embafunayo umuntu nxa engafaka ngeringi emunweni wami I should not have a limit of how many people I fall in love with so khona kwenzala kwaba kubi kakhulu kwamfaka uhlazo indaba yami yagcina iphumile emaphepheni akoBulawayo alamawala awuthiwa yiTrends lapho ngikhipha nje abalala nhloni abantu yimo Cynthia T usiwaso zelikhohlwe ke umhla ka14 February ngo2010 ngibuhlungu ngoba I lost all the guys ngagcina sengendile kathesi kodwa I think one of them was supposed to be my husband ngicine ngithathwa ngomlotshwa ngaqamba ibizo lakhe utshele enye ingoma ikanhlanhla ngayithola awunkosi yami ungowami nasi Cynthia T.
Namhlanje lapha ke sehamba solo wazama hamba solo kwabanzinyana baphinde babelana babala amafika izolo uThile wahamba wenza wakhe uNhlanhla wahamba wenza wakhe isikhathi uNhlanhla ethandana lakhe ufala kanciza wagcina sokungani sokukhathazela kakhulu wacela babelana ke lo Theo ukuthi bahlabele together izimafika izolo Cynthia T asazi mama ukuthi uthandana abantu abaningi ungakukhwabitha ukuthi hayi nxa ungendanga kumele uthandane indoda nthezithathe ngiyakwazi ukuthi uthi umuhle kakhulu Hlanhla lo muntu esisebenza la labo kuthiwa nguJoe kodwa ukubona ukuthi umuhle umlotshwa asazi ngezwa le ndawo ukuthi ke wena ke ugiqikela abantu abathatha at the same time khathi lokhu ukhuluma ukuthi umuntu weCanada ngawa ukuthatha akho happy lo mlotshwa yini hayi siswaphe kuthi ukuthi akho happy lo mlotshwa ngisakhumbula asibuye ke incwadi zenu mana sibone ke ngiphethe manje uDumo Katsheni kunjani mnumzana Katsheni Dumo sabona mnumzana Chisa uthi mina ngo1998 bengithandana lentombi yakomoya ethiwa nguSylvia sahlanyisana kakhulu ke sasachata ngalowo mnyaka 1998 saqhuba ke sobabili abantu bathanda ukungena ke phakathi kothando lethu beinterfere bengitshela izitori eziningi nguSylvia lami ngalalela ngiyakwazi ukuthi wonke umuntu lamapasti babe sithi uSylvia wayesenza so kodwa ke lami ke babuye futhi abanye bamkhombise ke bamtshela ukuthi ke uDumo wayemithisile next door ngibo ngamithisa next door ngikhaya kodwa uSylvia engakwazi abalamawara bamtshela ukuthi ngangimithisile next door sehlukana ngo2005 ngaqhubeka ngempilo kunjalo ngisehlukana laye sasihlala sesilwe emini lebusuku sithethesana ngabona izamchanga umbulale ngaphela ngachiya kunjalo ngahamba ngaze ngasebenza la seGoli ngasebenza nzima ngathanda labantu engathandana labo uSylvia laye wahamba wagcina ke sezowazalisa ngenye indoda kodwa umsakazi kwenzeka lemhlolo ngo2012 ngambona uyazi ngizwa ke sengimthanda kwamagama yimilwana ke sengikhuluma la sixoxa ngoba besilengane ezimbili sagcina ke sesilele sonke sabuyelelana ngo2012 umsakazi uthando lwethu luyavutha kuzibela namhlanje umhla ka2012 umhla ka13 December ngo2012 ngibuya eZimbabwe ngasoze ilanga engasoze ngilikhohle lapha kabuyelelana lo Sylvia ngananzelela ama mistakes ami sesikhulile sobabili lanxa naselomntwana wamiswa enye indoda awulandaba umntwana ozamthatha abe ngumntanami ngiyawuthanda mama wami Sylvia sasisakhula mama ngama mistakes ethu sisonke kade siyangena umnyaka ozayo ka2022 asithusele ungenile lokho sisonke basela 22 sebele 10 years bethandana ukuthi wona ke hayi sokubuyela impela ke sometimes lehlukana nje ngokuthi alikhulumanga lisilwa ngento ezincane ke into ziyahlupha empilweni bakithi kumele kuqale libekezelele yikho phela idivorce kunikwa 2 years uthamba ecabanga bapho ukuthi amale divorce kanti wona 2005 lazi labuyelelana 2012 that's 7 years hayi mathotsha kodwa ngoba kuhle kunjana uyamthanda umama wakhe siyakubongela umuntu wenkosi liphile mnandi lihlale lithandana kube kuhle lingalani ngicela liyani ingoma ya Trompies liyana ethi Sweet Love Hayisadakwa hayisaphela mpela Lavo ezakwa sweet love lavo engithi lavo Sweet love,
Sobela no Sylvia Moyo sidike yamhlophe abantwana sebengu4 kathesi kuthi ke oyedwa phakathi ngiyo egakeni kodwa ugatsheni uthi yathatha umntwana agcina bengowakhe mama siyabonga kakhulu senjalo ke sibalekele le ngiphetheyo Samu uthi ngubize Samu lokhu uzokho yabona ukuthi ibhale bani uthi Samu Ndlovu bengisebenza koBulawayo ngiqale ngisebenza eVictoria Falls apha koBulawayo ngazosebenza kwenye ke shop yama space mina bengendile ngilomkami ngimthanda kwamagama yena ke kuthiwa nguThabani mase ngisuka ke ngiyengeka not ngiyengeka laphana ishop lewe onongubhuti wase Nigeria uSifasi ibiku main street koBulawayo ngcono ngaqambi igama le shop ibiku main street koBulawayo ngasebenza kwaphana ke lo bhuti ke ebenguboss wami ngacina ngilala laye wanje lobana ngale ke uThabani useless so wasuka la wayirenta ke ni flat uFirst Avenue ngacina mina sengihlukana ke lo Thabani sasingabe lo mntwana lo Thabani ngoba kake ngike ngaswela before so ngahlala ke sengalo Thabani kwakunzima emsebenzini ngase ngihlala lo Sifasi eflatini eseyindoda yami wamithisa umntwana oqala kazange avuma ukuya ngikhaya wathina kimi eNigeria bakwazi lokuthi kumele hamba ayivela wahlala njalo anti bachinga kakhulu uthe usenjalo sengikhalala izihlobo zami ngacina sengizithwala umntwana wesibili wokuqala kathesi ke umkhudlwana le sele 8 omncane ke le 5 into enzakalayo ke uSifasi wasuke ngani uya ku holiday ikibe eNigeria wahamba waloba up to today now sengichayi 5 years kanti thumela isent kasekho in touch lami sengizama umthola ngeemail email yakho niyaphendulwa esesikhathi uthwe ke channel lo Sifasi leave my man alone manje ngenze njani sengizama lobo Facebook abantwana abakhula laba ngithwele nzima uThabani kade sesebenza ke se driver amabus lawa lama truck aqonde South Africa nyamhawukela sehlalele kuhle ulendlu akasazithengela yona nasengabuyela ngikhaya sendlalelo lokitchini njalo yimi okhala ke uSamu ngiyamdinga nxa unganceda ke thisa ngizothoba besomisa eNigeria uyabaza into eNigeria udinge kuSifasi ogonkwe nxa engavuma ke ungitholele sengisolele ngamthola ngaphi ngibuhlungu ngithole nzima abantwana abalala lutho ngithole nzima ngisupportwa ke nguanti umama swachona yimi Samu Ndlovu aw sorry my sis ya ngalo umuntu siyakomunye hayi wona sithule kuyathiwa siyamthethisa ngeke sithule ukuthi simtshele kodwa ke yekelani ukuthi ningathola okunye ubone ngani the grass is greener out there. It's not usually greener out. Uyabucanga ukuthi ku greener but ke uthola ukuthi vele kunzima phandle
ngicela ke unjele ingoma loba yipi mana ngithi ke utshalo Wizi Masuke Lucy don't cry ungakhali some but umsenzi kakhalelwa Sifas Okongwe my man if you are listening the sister is crying hey Lucy don't cry. Why I'm laughing with you and things and what you both see Shanala wanda wazwagini Shanala what is this way hlala umnyanga wakho eZimbabwe lo laye wosisi ngingabonga ukugijima yeah aya uyakhuluma uJoe mana ke sizwe ke enye advert la sizwe ko umithe ucela ubona iphuma njani ke umprofit omnye ufuna ukuzwa lapho ukuthi uhamba njani simnike ithuba ukuthi phela this place you can advertise anything ke lalele futhi abantwini siyachaya advert loba ngabani ofunile olefuna ukuthi abhadale ukuthi udlale advert la siyayichaya advert loba ngiyani as long as ukubulala ingase urape abantwana engasiyoni siyayichaya advert la khonapha so lawe nxa le advert yakho njengo prophet uElisha sakuchala asizwe ukuthi uthini. In the mighty name of Jesus Christ, I am here to pray for the whole world concerning this pandemic. Ngilapha uzokhulekela isifo se-coronavirus. Egameni lika Baba ngiyakhuleka egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ngikhulekela lesi sifo esesibulele abantu umhlaba wonke. Ingani singama Jehova ngegama lika Jesu. I am here to pray
for every dry bone to live. I am here to pray for every marriage to live. I am here to pray for every company to live. I am here to pray for every business to live. I am here to pray for every bank account to live. I am here to pray every wallet to live. Whatever I've been trying in this pandemic season, it shall live in the name of Jesus Christ. Sabahajotes. Spliti biglateni happy risteni araga. Ferry di biglodeni hapadesh. Maradodo sadakia. Liba kidibi handodes. Ferry guidance. Jira kidibi antomaya. Larado sakadush. Ila hajun. Ferry den. Maradu kadu. Lidadas. In the name of Jesus, I pray. Amen. In the mighty abakhiye akhiye laba behlulekayo abafuna ukuthi baganga akhiye ayibophe lefuna ukufohla ifuna ukungena yonke indawo zibehlala ivalekile uthenza njalo ke. Yeah, Mehluli Mlilo unjani? Greetings Mehluli Mlilo. Siyakubikelela. Mehluli Mlilo uthi isikhathi esenzakala ngaso ke ikhezi samsu kuhlunga kakhulu. Sakazi ke ngihambile ke ikhezi ngoba sengidubekile. Mina nomnyama umsebenzi ke bongavumi. Ngihambile ngibachayile amapostoli ngazichaya ke izinyanga ngenze yonke into. Kwazi kwathi omnyukhulu wangilayela ukuthi kulomnye ke undoda welaphaya. Undoda lo ngafika kuye wasengitshela ukuthi ke kumele ngizama ukuthi ngiyelala le donkey. Ngikade ke idonki. La idonki ngayi ngenzi sex le donkey leyo. Ngibe sengithatha okuphakathi okuhlanganele lengcekeza yedonki ngikuhlanganise lezihlahla enike zona lokho ngikwenze bese ngisiyageza ngawugeza into zami kuzabaleka imimoya le ngikhathazayo kuthiwa ngikhathaza imimoya yabo khokho angenzanga kuhle so kumele ngenze njalo lobabhemi ngakwenza lokhu ngasengisiyale duzane la ngikhaya ngoba ngikhaya kwakungela amadonki ngadumuzela amadonki ngavuka bo 4 ekuseni 5 ukuthi ngizama ukuthi ngiyebhensela leyo donki le ukuthi mhlawumbe into zami zingalunga ngikwenzile into ezalayo lokho ke ngazama ke ubamba babhemi lo into engangananzela ukuthi nyathelanga kuhle ngasengichelela ngithe ngichelela embeleni lo uthi bona isibaya la yasengikhahlela ngephuka icollarbone bangithola khona abantu kodwa babona ukuthi ke bengizamani base becabanga ukuthi benzama uloya mbuku ukuthi idonki zawo ngathola lesibhedlela ngephuka icollarbone ukuthi ngibatshela ukuthi bengizamani into ayikhuluma ukuthi bengifuna ukukhipha idonki ngizama ubopha ngoba labantu yabaza abakomoyo kodwa abantu bakuzisanga ngihamba ke ngenduneni yimi ukuyagwetha ukuthi wenzama ukutshontsha inyanga lena ngithe ngibuyela kuyo ke yanje ukuthi angenzanga lokho ayengitshele khona ngahle ngalahlela khatshana umsakazi up to today impilo yami ihambi kahle yimi nyadubeka ke angilezinyalo idonki uMary yanlimaza ngoba yangikhaba duzane lehlathi ngaqhamuka ke icollarbone yimi uMehluli Mlilo sengilapha ke eJozi ngiyasebenza emakitchen kanje ngwa emakitchen uyasebenza emakitchen uthi abona uyapheka lapho uthi kule company lezi abona zipheka ukudla emakitchen uthi kuchayele ke ngoba kudala kuthi domestic worker osenza emakitchen usenza domestic worker yena nguchale Mehluli Mlilo bengicana emakitchen ngithi mhlawumbe uyabona usebenza ukupheka somewhere ngabe ikela nguchale go Samarek Mehluli Mlilo ay awubhala wakhona manje
What's wrong with you? Uphethwe esitama sani sezamale ilelo black label siyaya thina manga ka-Irie siyaya thina manga ka-Peter Mzala nyaqala ma-Owens nani baby Zamale Zamale, Zamale, I must see I no ka-Irie, see I no Peter Mzala, now Roba Owens, Nani Robi, Excess, Zamale, black label, Zamale, I know system. Zamale, hey, I must come at your chair. Zamale. Black label, it's a Malay. I must come again. Don't change. I've been in Houthi, but Irie, Peter Mzala, Lima Owens, Bati Bawasti, Zamale, I must come again. Go high. Zamale, give black label. Zamale, hey, George, Zamale, Imnand, Zamale, George, Zamale, I understand that. Zamale, hey, yes. Mob Jive Party ngoba Zamalek ye Mob Jive Party enesithelembeloti yo iZamalek besithele kumehlula imlilo kwathiwa phinga idonki azethatha le doti labaphingele khona idonki athatha ahlangene emgcozo ayegeza akhipha iminyama akhiphe konke ukudubeka enyanga khona yayikwazi njani leyo nyanga ukuthi kule ntomelo zezinjalo azinyanga ezinyanga so lazo kumele ubone into yakho ukuthi vele liyayenza impossible ngithembuza silikhona bond baba kambe indoda endala sutshela ukuthi kambe ephinga le donki
even abafana abancane kulezi nsuku hayi abagange lembuzi abagange lembuzi kwawugawa udala lembuzi Nelly unjani Nelly ngiyakubingelela cela ngathi sibongo sami bangazi abantu abaningi mina thisa ngidumile ngilapha eMzansi Afrika ngidume ngento engayenzayo esihlala ngasenzayo ngomnyaka ka 2014 eSouth Africa benhlala ke kodapana ke eJupet Park eSouth Africa ngile jaha la wethu kodwa swasichiya njalo swasichiya ke ndlela sozemqambe ke bizo lo baba ebephuma ke khona lekithi thina sidabuka eCholocho sizwane izikholo zezwane siya kakhele indlela esithemba inkani awu madoda so ke undoda lo mphoxile kakhulu thisa ke ngithengi la ngithandana la eSouth Africa wanjela ukuthi umfazi wakhe uyabuya evela ke ekhaya enjela ukuthi ubuya evela ekhaya kusasa wakhona ekuqaleni wanjela ukuthi wehlukana laye intombi yakhe le bisuka kwalelo pani angazi wayibone ngaphi wanjela ukuthi lo mntwana laye sentizisa ngathi vele bengumfazi wakhe mina wanjela mangeli lika la mfazi ngihlezi naye lapha eSouth Africa wabuya ke lo mama wazotheleka ekuseni wanjela ubana ke ngibehave ntuli kodwa into yangizwisa ubuhlungu ngacela ke senchinga ngamtshela ikhiphi ule lakho lapha ekhaya endlini wala wasezama ukulwa lami uthe zamulwa lami umfazi lwana ke bukele umfazi esala ukuphuma ngihamba ke mina ke ekitchen ngoba isizwe sami sibuhlungu kakhulu ukudlalisela isikhathi bese le tennis sihlala sonke egoli ngase ngithatha ke umense uthe ngamtshela ukuthi kasuke ngizobulala umfazi wakhe yena wenza inkani base siba le mistake uthe ngibamba laphana sakwa phansi umense wasitshona esiswini sakhe wa lida kakhulu igazi lagcwaleni lo mama lona wabaleka ekhala umuntu wenkosi waseshona kanjalo kwakuyikuthi yena nguye ufuna ungathaka yana ke umenzi wokuzidefender that's why ke court ngathola lecala le-culpable homicide ngihlale ke 4 years base ngirelease amphilanga chisa emuneli so wafa ke lo muntu wemkami lo mama lo ke ayemthetha ngikwazi ukuthi ongaphi ngicela ke unjale ingoma ngamphoxa kakhulu vela ngisabuyela laseCholocho ngizofela eSouth Africa utho njalo mama uthi angeke basabuyela futhi eCholocho yakunzima kunzima ke uthetha umphefumulo womuntu uthi ka uthatha ngabomu wayezidefender kodwa ke uthile oqaleni wathi wahamba wathathi umenze uthi wayefuna ukwethisela lo mama uthi wayesifuna ukwethisela ke lo mama sicela ke ingoma elasotshele ukuthi saphela udlame thokoza Nelly wabulala umuntu uthi accidental kodwa wawela ngaphansi wawela phezulu kwakhe umenze wasongena ke watshona wabulala lo baba sorry mama So
saphela udlame sitsheleke uneli kaSepthanga ukuthi ubuye omunye umuntu khona ngale la nxa wayetshile ukuthi ubaba lo mfazi kodwa kaSepthanga akula ndaba neli uNkulunkulu ngiwaziyo ukuthi kasabuyele ekhaya ngoba akafuna ukuthi abantu njalo bekwazi ukuthi ngiyabulala umnumzana bani ya Clifford yaphila mfana kaNdlovu ngomunye ugatsheni lo unjani Clifford uthi abantu bangabe egoli lapha basuke bebe lokubheda ukuthize mina bengile ntombi engithana layo kwamagama lapha eSouth Africa sahluluzana sihluphana ngoba besingani yadelela mina somuntu uthanda ukuchaya kodwa besifike ngani siyakhamana kodwa ke ibe lokudelela ukuthize igama lakhe ilele sabona isitholo sakho uthini uthe ngelilanga ngikhambe emsebenzini ngathi ngiphenduka ngathola ke endlini ke impahla zikhona kodwa ke kukhanya ukuthi akusela lutho olukhona ngaswela ke izimpahla zakhe zonke thethe ngamangala ngadinga ukuthi ungaphi ngayemapholiseni manje nibe after 72 hours ngithe ngivele emapholiseni omunye wabengitshela ukuthi usehambile uye Island khona ngapho kini Chisa ngithi khona lebo adendi kukithi wahle wachaya phansi okwamanje use-Island sefike eqamba amanga ebantwini athi mina ngangimdinda ngumchaya lezihlobeni zonke kwazi ukuthi mina wabalekela mina ngizwa ubuhlungu ke ukhona le-Island ngiyambona Facebook uyangibuluzela kwamagama ku-Facebook lapha ethanda ethatha amapikitsha engishayinela ethumela odadewethu labangani bami kanti abafazi banjani uzamani ke lo mama kule ndaba esingayiqedanga mina laye futhi ngizamtshelela abantu nanti igama lakhe umtshela ukuthi wakhipha izisu zami ezimbili la ngoba wayengelasho ukuthi umithishwe ngubani ngoba ngathi kumbuza wathi siziphumele sodwa kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyasikhiphayo sesibili futhi kagulanga sasidlama 4 months wahamba ke kudokotela khona ngale kodwa isisuke asimanga ukuthi siyachitheka manje yasizitho zakhe lapha eGoli benika elala abantu bonke kuthi wanezisu lezombi zazingasozama ngambekezelela ngambisa lapha eGoli kodwa ke wangimbuluzela wachiya konke ngiyamthethisa ke lo muntu ngizama ukukhetha amabala uthi use-Island nanti igama lakhe ngicela wena uyeke lokuthumelana lezihlobo zama ama-pictures zakho angisela ndaba lawo yena ngiyakwazi ukuphelile lapho ngabelungu lama-Nigeria khanya vele uyathanda izinto sitereke umuntu omfazi ophume phoze phethe utshwala dawandini yibo Clifford Gatsheni hawu Clifford baba ukwenzeni kangaka umama kadani la uyachiya nxa sokuphelile baba awula ndaba lokho uthi ngicela unjani ingoma lethi Sister Bettina yakhe le Oh shit! It's happening tonight. In the place to be. You ready? You ready? You ready? You ready? You ready? You better see Lubu Shabe too. 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 Who's better now? In the meantime, you ready? You ready? You better see Lubu Shabe too. 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 Who's better now? In the meantime, you ready? You ready? Corner Zolata. You ready? You ready? Corner Zolata. In the meantime, you ready? You ready to meet me? 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 Toba. In the meantime, you ready? See Piqua. You ready? Sahamba man. Sahamba man. Sahamba man. Sahamba man. Sietefan. In the meantime, you ready? You ready? You ready? You ready? You ready? Apa masaluna in the meantime, in the chabus in the mix. You ready? You ready? You ready? In Kaliboni P, ya Pesulu. In Kaliboni P, you ready? Kono Zolata. In the meantime, you ready? See Lubu Shabe too. You ready? See Lubu Shabe too. You ready? See Lubu Shabe.
usiphethe nabantwana in the meantime. Everybody, tibiri posa. How tibiri posa. Everybody, tibiri posa. Everybody, tibiri posa. Everybody, in the meantime, yeah, siga. Yebari, yiphinde futhi in the meantime. Yebari sidlubu shobetu. Yebari sidlubu shobetu. Yebari sidlubu shobetu. Usiphethe nabantwana in the meantime. Yebari sifikwa. Siyahamba manje. Siyodla imali in the meantime. Yebari apha amaselula jabulisa in the mix in the meantime. Yebari sidlubu shobetu. Yebari sidlubu shobetu. Usiphethe nabantwana in the meantime. Yebari khona zolahla. Ukhona uzolahla Sister Bettina ke. Nako Clifford. Ubuhlungu sise island kona ngapha. Hey island sazabantu abaningi kakhulu. Angazi ukuthi nguphi wakhona. Ngizofakele lapha ngeke liqambe. Bizofakele lapha eliqambe. Engakenzanga lutho umuntu enkosi Ndlovu. Sorry ukuthi ngilete dana. Ngamfunda ngikhalela usisa ngoba abantu baze bekhuluma kubi ngaye. Nangu ke usitha Nkomo gcina thunjana namhlanje ngokugcina sitha Nkomo kunjani manko. Usitha uthi chisa bentana lo mnye ubhuti wasekhaya lapha ke UK nanhlala ke Bradford is a story. Ubhuti lo ke igama lakhe umbize nguthi iproblem besehlulana ngendaba zothando. Yebo is a gentleman right nje konke kodwa iproblem ina lokuthi children love making we bare uyenza ukuthi angiphuthe off uyathanda ukumvala indlebe ngeminwe yakhe sometimes engivalela amakhala lomlomo izwe ngani kasaphefumuli kumbe ukholisa into enjalo uzambulala ngamkhuza ukuthi kabekele the next thing sengilwana uthanda ukumvuthela indlebe njalo sesiyangivuthela indlebe ngize ngani sidabukile kuhle kumphuthe off sesehlukene kathesi ngoba ama differences is only our sex life which has been terrible. The guy is a failure, is a flop ngoba into ayicabangayo ucabanga umfazi umele umbambe kwezinye indawo lasensitha ngalo befaka iminwe engigqiba ngapha ilala lami ngapha ngivale yonke indawo angazi ukuthi wawufundela into ezinjalo engcolileyo thisa ke ake likhuzeke thatha amadoda nje la uhambela i-men's conference ayefundiswa ukhona uyamazi ukhona apha ke seBradford ngusitha Nkomo lo ukhoma ngendoda ke ukuthi mnumzana kathi uvuthela indlebe kuyini uvuthela indlebe kube kulana le minwe leyifaka ngale emuva ukuphuma khona ingcekeza ke le mntana abantu abakufuna abanye abantu yiko qatho ukuthi abantu kumele lazane lomunye wakho lifundisane lazane sitha siyabonga sithi hamba ntombi sitha hamba ntombi so brothers ingoma ethandana sabonga Joe sabonga Clan Mathelela ke emthineni ethu njengenhlala yenza igama leza Jesus Banda ngemva kwesikhathana noma kwaza lengayindawo hlalani phansi siyangena noma kwaza kathesi sesiyakhuluma noma kwaza lengayindawo siyakuthanda lonke Thandise mncane sewuze wakhula Thandise mncane sewuze wakhula manje Thandise mncane sewuze wakhula Thandise mncane sewuze wakhula manje Thandise mncane sewuze wakhula Thandise mncane sewuze wakhula manje Bona bana mesh elele elele abantu bayibona phambi elele
abantwana Ubhekisitho sayo inyathela ngabantwana obheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla Ubheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla obheka isitho sayo unyathela ngabantwana Ubhekisitho sayo inyathela ngabantwana hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awu yelele yelele hamba ntombi bayobona phambili elili hamba yelele yelele ithanda usemncane sewuze wakhula elili Usemncane sewuze wakhula manje obheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla Ubheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awu yelele yelele hamba ntombi bayobona phambili elili hamba yelele yelele hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awu yelele yelele hamba ntombi bayobona phambili elili hamba yelele ithanda usemncane sewuze wakhula elili Usemncane sewuze wakhula manje obheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla Ubheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awu yelele yelele hamba ntombi bayobona phambili elili hamba yelele yelele hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awu yelele yelele hamba ithanda usemncane sewuze wakhula elili Usemncane sewuze wakhula manje obheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla Ubheka ukuhamba kwayo awuzime ziyahlehla hamba ntombi bayobona banamehlo elili Awu yelele yelele hamba ntombi bayobona